mantap. Amer TV Amer TV mantap. Amer TV jangan menangis aja, bulan Syawal mau dikawinin. Jangan gerimis aja, ikan lele habisnya. Jangan menangis aja, kalau boleh cari gantinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Amer TV mantap. Amer TV Ikan teri diasinin. Jangan menangis aja, yang pergi jangan dipikirin. Jangan gerimis aja, ikan lele ada kumisnya. Jangan menangis aja, kalau boleh cari gantinya. Amer TV mantap. Ikan teri diasinin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Gerimis aja. Ikan teri diasinin. Mengepik hujan gerimis aja, pergi berlayar ke Tanjung Cira. Kenapa adik menangis aja, kalau memang jodoh gak emas. Amer TV mantap.
Sampai jumpa lagi.